amakhosi kuyobe sengenelela ifundisi kusimbusisi. Ngiyacela uNazaretha uthi uShembe mayesekhulumile ngabona iqizwa lishi angisho lo ukuthi ivesi limelinye umuntu angahlabelela noma bebabela bebathathu kuyisithandeni inhliziyo yakhe. Ngisho lo ukuthi uShembe bayikhuza kwezinye izinto noma eyalela ukuthi uyeke ukuthi wakuyeka ngoba uShembe ungabona kudini. Alukozi olamapi
usethi umkhulu anibizele umbangela udlala khona umbangela udlala lapha ephambili ukuthi ake nibizele umbangela udlala zela useyasondela umbangela udlala useyathola useyasondela usethi umkhulu dlala uhambe namhlanje uhamba kusasa dlala uhambe namhlanje uhamba kusasa kwabe ngathi udadwezo awona ukuthi umkhulu bonini konke labantu begcwele la abizela phela dlala ungakusahamba namhlanje uhamba kusasa azange abone ukuthi ubonile noma ngabe ungakho kufanele umhlangabeze e-base station mayithe ushembe hlala phansi uhlala phansi wabe ngathi uyezwa udlala wamhlula udlala lo ukushuwe umkhulu inyanga yezulu wasephuma ehamba udlala njengoba umkhulu inyanga yezulu ethi angahambi namhlanje wayesebona maye wahamba namhlanje ake ubuyela lendlela zokuhlini wabe sephunyuka udlala wasehamba ngoba naye wabona izinto zakhe isengqondweni yakhe wafanele ulungisa wabona ngathi uyabambezela umkhulu akafikanga ehlengipilo itaxi ayigibela wabona bayilindile la bemgadini mayabagibela nesishayela basezansi bayayivimba bayayimisa leyo tekisi uyehliswa bekanayo wasegibela-ke umbangela udlala wathi mayela ngasekreshi basebeqhamuka labantu laba bayimisa itekisi bamehlisa phakathi usho ukuthi bamshaya bambulala basekumshisa kodwa ababemshaya bembulala ukungazi abanazana ngazi noma zahlambuluka ngalezo senzo sazo noma sezafa zonke kodwa isono sabanye sehlela kwabanye ngiyafisa ngelinye ilanga intsha esekhona ebaleni keyinikelele leyantsha eyabulala udlala ukuze isono esalaba abaya ababulala udlala singehleli phezu kwalabo abakhona manje ngayijwayele babona ukuthi abaningi sihamba nabo kodwa bakude nathi nanamhlanje basekhona ukuthi umkhulu inyanga yezulu lomuzi ufuna ube yiminisiti ngizama ngayo yonke indlela ngoba leso isiprofethi ifanele basigcine sifezekile ngizama ngayo yonke indlela namabhilidingi awayenza ezansi kodwa khona abayinhliziyo zabe ingafuni la ekhaya mawuza la ekhaya usikwakini sizonalela into eyodwa sizonalela izwi ngalike lapho mangithi mina wakhiwe lo muzi awakhiwe lo muzi wena mawusunelakho izwi unelakho kwakho bantshela bakukuyona ngifuna ukuzwa nami ngiyantshela angifuni ukuzwa ningakhohlwa ukuthi lawo madoda ehla nababamkhulu abazabuyela intabazo namanje asephakathi kwenu naye indlu yesonto phezulu njengiyakho abanye bengafuni yakhe kodwa izolo bese nigcwele lonke phakathi nabo abangafuni bese begcwele phakathi uthi bakuhlula lokukholwa wala ekhaya ebuhleni ukuze ushamba kukhumbule kusasa noma kwelizayo uthatha ingubo yakho uyipanyeke emgibeni uhambe udla amathumbu lonke leyiqatha ukukhumbula ushamba uyakwazi ukukhumbula useyiqathile angithi wenye indoda wafika wangena okambini nawe hambe iqathile ngoba yakuhlula lokho
bese uyamkhumbuza konje khona into ethi ushembe bese uyasibeka phansi isikali uzula uyokusekhumbulule ushembe kodwa ungazodelela engathi ushembe manje akiwele wena ushembe uthi akiwele inkosi kusizini izwini Nkosi yamakhosi ngiyayikhetha inkosi esebuhleni ukuphakama kwaNazareth ephambi kwethu ngikelela ngayo yonke ihamente eyingcwele athi umnikazi wesonto phambi kwethu useze wahloba kathathu unyaka omunye phambi kwabaZulu. Angizoba mude Nkosi yamakhosi ngizomfushane kakhulu. Kuyithusa nokuthi ufike emva kwenkosi yamakhosi siyikhulumile. Iwe sengathi usungeyikhuluma kodwa ngoba sikhululwa yiyo sizawuqhubeka sikhulume. Thina ngoba semhlabeni mangabe ezweni sakithi sengikhulumile akekho omunye okhulumayo. Kodwa-ke angikho emazweni akithi la ngisezulwini ngizomunye umfundisi esho njalo nami futhi ngisho njalo. Ngicela uqala nje ngixolise Nkosi yamakhosi ukuthi sifike usungaphakathi kwendawo yakho engcwele uxakeka. Siyazi ukuthi ngokomthetho wenkolo nomthetho wesintu kufanele ukuthi uma ungene sesiyikhona. Kodwa kuyavama nje ngenxa yokuthizithize ngoba izulu lakho kwesinye isikhathi bungathandi nalo. Siyaxolisa kakhulu Nkosi yamakhosi. Besilapha ya cela ngidlula kancane lapho ngoba sisesikhumbuzweni sikaNgalozinde. Izulu elidume phansi, amazulu eduma phezulu. Besilapha eStenga izolo. Bekukuhle Nkosi yamakhosi uhlobisile lo msebenzi. Kakhulu. Hayi kancane. Ngiyazi ukuthi bengenzeka sisole kwesinye isikhathi njengoba usubekile sibe sisole. Ukuthi awu kodwa Nkosi yamakhosi yongena lapha iyawulunga. Inhliziyo kwezethu esinazo thina abantu basemhlabeni. Kodwa siyacela ukuthi sigotshwe. Zenze lokho okuthandwa osesihlalweni. Bengafanele ngalesi sikhathi ngabe ukhona esisakuphikisa. Bekufanele ngabe konke okukhulumekayo esihlalweni siyakulandela. Kodwa-ke mhlambe ukona, mhlambe ngenzeka ukuthi kwabazali bethu okuyofanele ngesinye isikhathi sikucelele isiguqo sikuhlelele ukuthi uma ngabe kwabazali bethu abasifake ezinkingeni basikhulule nabo ukuze bakhululeke. Fisa nje into eyodwa Nkosi yamakhosi ukuthi oshembe bonke abakhona bakwembatha wahole nje amaNazaretha isikhathi eside ungaphambi kwawo ngoba kuningi esikubonayo okuhle. Asisho ukuthi kwangekho okuhle kodwa kuningi esikubonayo ngesikhathi sethu. Sicela nje lokho Nkosi yamakhosi. Nami ngibazwile abakhokheli bakhulume kakhulu besikhanyisela. Bebekhokhela bekhona nenkonzo nje yokukhokhela. Engathi-ke mhlambe singaba nazo indlebe zokuzwa ebekade kushiwo ugumente lo ehluhluwe Nkosi yamakhosi oguqile. Cela nje ngevesi elilodwa uma kwenzeka iphutha ngashibilika omamabili Nkosi yamakhosi. Ngicela into ethelele ezulwini.
ekufikeni kwethuku lelizwe. Kwaba nokukhuluma nokwenzeka okuyisigameko ngesikhathi salo nkulunkulu esihlangene naye. Kwakunonkosikazi noma kwakunogogo la owayinengane yakhe landela kulolu kukholwa, kodwa ingane yakhe ingalandeli kulolu kukholwa. Kuyenzeka-ke njengoba sikhona nje, ngoba njengoba siphakathi kwegceke, mhlawumbe abanye bethu abekho phakathi kwegceke ngokukholwa, kodwa bebekhuliswe nje kahle, bakhuliswa ngokukholwa bese bephunyuka endleleni. Abanye-ke baphunyuka unomphela, abanye baba nenhlanhla-ke babuye bakhumbule ukuthi cha, ikhaya lingakuphi. Alikho kelinye ikhaya ngaphandle kwanini, futhi ayikho nento enhle esuke siyibone ngaphandle kwale. Neyake yabonakala ayikho. Mhlawumbe-ke imina ngedwa nginalowo mqondo, angazi mhlawumbe abanye abanako, kodwa mina nje kulesi sikhathi sengibonile cha, ayikho enye into. Angifuni ukuthi ngithi ngoba lensizwe yayisho kanjena ayisekho phakathi kwethu, eyayithumanga bese ngithumanga nami, kodwa nje into ecishe ifana naleyo, ecishe ifana naleyo. Uma-ke nayo leyo ngane uthola ukuthi yayinenkinga nje yokuthi umuntu okhubazekile
ngifuna ukusho kanjalo ngoba ngifuna igama elizolumela. Mhlambe umuntu oyisidalwa engamthandi lengane eyizala lo mama noma lo gogo. Ingabathandi abantu abakhubazekile banyanye bazonda. Kanti ngelinye ilanga izothi uma ngabe ithola umntwana. Thola umntwana onenkinga. Ongaqondakali noma uyintombazane noma umfana. Uma ngabe sekwenzeka lo gogo wayesethi cha. Ngoba ngiyabona unenkinga yokuthi awumthandi lo mntwana owumzukulu kuye. Ngicela ukuthi ngimthathe. Mhla kufika uNkulunkulu wami ngimhambise kuye. uNkulunkulu wethu beManazaretha osuke sesihlalweni ngaleso sikhathi. Hayi siyosingadideki. Bangathi abantu mase bephumile phakathi kwamasango bese bethi asingasho ukuthi ushembe uNkulunkulu. Kodwa kade sisho nabo mhlale ngikusho lokho. Kade behamba phambili uyibona baba bazali ukuthi ushembe uNkulunkulu. Uma sebephumile abasamboni. Wayesishokele salwazi. Sathi cha. Ngizamthatha ngimuse kuNkulunkulu wami. Ngaleso sikhathi inyanga yezulu yayisendaweni yaseKhangele kuMarch. Ngempela wayesefika wafica enikelisa umnikazi wezinto zonke. Wayeseyibika le ngane ngendlela okubikwa ngayo la ekhaya. Wayesebuza umuntu wasezulu indawo, ubungayihambisa ngani kodokotela? Wayesephendula lokho wacha bengeke ngimuse kodokotela esibhedlela sami esikhulu. Wena Nkosi nyanga yezulu. Isibhedlela sami esikhulu wena Nkosi nyanga yezulu noma baba nyanga yezulu. Hayi nami ngingakusho lokho ngithi isibhedlela esikhulu shela. Noma zikhona ibhedlela kodwa isibhedlela esikhulu shela. Ma ufuna ukuthi ngichaze ngingachaza nje ngelilanga ngoba kusona isikhathi sokuchaza lokho. Wayesethi phuthuma ulethe amafutha. Kungakenzeki lokho gogo lo engikhuluma ngaye mhlawumbe abanye bayamazi. Wayebizwa ngoMasikweleti. Angazi noma bayamazi kodwa bayamazi abanye. Lo wathi uma behambile emhlabeni ohamba ngenyanga kaJanuwari. Bathi abanye okwenzeka abanye bakhulume phela. Bathi hayi simbonile esina phe kwentaba enhlangazi. Bese mgidini. Uma kusenjalo wethi Inkosi inyanga yezulu bamba-ke amafutha ngezandla zombili. Wabambe nje kanje ngezandla. Yayisifaka isandla sayo. Eside nje isikhathi ayisiqhubeka nomsebenzi eyayikade yenza. Mhlawumbe imizuzu yaba yishumi kuya emizuzwini eyishumi nanhlanu. Waze waphatheka kabi lo gogo tawo. Wasola. Ngoba ukusola lokhu kudala kodwa angasho uma ukudala bese sithi asizokuyeka. Asikeke noma ukudala kunjani. Kuyayeke. Wayesesolta ukuthi Inkosi yayisengimisa isikhathi esidanga. Yayisithinteka inhliziyo yalo gogo. Ngesikhathi ithinteka inhliziyo yalo gogo wayeseba namahlanje umnikazi wezinto zonke wayesethi hawo bese ngikhohliwe ngaso ngesikhathi edlinza yilesikhathi lesi esethi hawo bese ngikhohliwe. Thatha lamafutha uhambe uyoyihlikihla ingane la kufanele uyihlikihle khona.
wayesehamba-ke lo gogo ngoba wayekhona vele edokodweni, wayeseyihlikihla le ngane, yayisihlukanisa cha yayingane yentombazana. Uphi-ke wakho uNkulunkulu? Uphi wakho uShembe ongenza lezo zinto ngaphandle koShembe uphambi kwethu nje manje? Uma ebuyele emuva kwindodakazi yakhe yafike yamangala indodakazi, hawu kwenzeke kanjani? Ilezo ndaba kusemakhosi esihlangene nazo namhlanje, akukho okunye ubabaza nje iqhawe lasezulwini elasixosha lasitakula kukubi omume ehlasele nawe besiyalibona ibandla lamaNazaretha alikhulile ngalo kungenxa yakhe kusemakhosi ngalawo mazwi ucela ukubonga. Nkosi, siyabonga Baba Igcwele lethuba esiphiwayo ezulwini ukuba sikhulume ngobaba inyanga yezulu. uNkulunkulu owakha lobu Nazaretha sebuchithekile emzini wasephakameni, wabutha bungasekho, wabuvusa baba buhle njengoba sikubona namhlanje. Okhulumayo inkosi yababhala emampondweni eFlagstaff isizwe eKwayileni impondo mbo wasithanda uShembe
inyanga yezulu ikakhulukazi emndenini wakithi kwabhala komkhulu ngonyaka ka-94 ubabekazi u-anti okuyena omdala umafungwashe wasekhaya ozalwa nobaba waba sengozini. Khona ingozi yabakhona lapha eSiphingo ngalonyaka yekhumbi ebuye emsebenzini. Ingozi yabayimbi kakhulu. Le ngozi yenzeka kune-bridge lapha kuphuma ngaphansi isitimela umuzowela uza ngaseGlip. Yenzeka lapho leyo ngozi. Wayekhona naye lapho. Yathi meyishaya le tekisi iginqika yayisibahlanza ibakhipha ngaphakathi. Abanye bewela ujantshi wesitimela laphansi naye waphuma. Ngaleso sikhathi u-anti wayesontela nje wisile ngeNazaretha. Kodwa uthi wathi mayesephumile kukhona nabamemeza igama likaShembe lana ngesikhathi kwenzeka le ngozi. Uthi wathi sephansi wambona umuntu oweza egijima ngesivinini esikhulu kakhulu kulayini wesitimela ujantshi. Owafike yathi itekisi mizophuma izowela kubona wayibamba wayijikijela le kude. Wayesesinda lapho anti waphila waqala lapho wayiyeke inkolo yakhe yasewisile waba leNazaretha. Njengoba ngithi inkosi enkulu inyanga yezulu yabutha lokuNazaretha, khona ezinye izinto eziyayifuna ukulungiswa ngoba baningi abantu abafikayo. uNkulunkulu abalandile indaweni ekade bekuzona waletha lapha ekhaya. Kunegama ngalesa sikhathi elalisetshenziswa kodwa liwubhuqa, liwubhinqa inkosi enkulu inyanga yezulu. Igama leli lithi Mntakamkhulu. Ngizwe noma uhamba la edolobheni abantu bethi Mntakamkhulu. neNazaretha nje lithi Mntakamkhulu. Alazi leli gama laqhamuka kanjani kanti ngalesa sikhathi laliyisenyeliso ukunyeliswa lenkosi sihlangene ngayo namhlanje. Ngoba imbonga zithi umthente lo hlaba usumdala eminye ihlabisamila. Lalisuka lapho leli gama ngoba lapha emzini wasePhakameni kwakubuzwana kuthiwe wena ungakuphi. Uthi umuntu uhamba nobaba omncane kuthiwe ukulela qembu wena elihamba nobaba omncane elihamba nomkhulu. Kuthiwe laba ke abantu abakamkhulu ebese kuhleka kuthiwa gagaka kubhuqa inkosi inyanga yezulu. Ngaleli gama likaMntakamkhulu yenzela ukuthi nabafikayo bazi ukuthi laqhamuka kanjani. Kunensizwa yakaNdlovu eyayinezitha ijahwa ifuna ukudutshulwa. Abazali bayasonda lapha ekhaya bamaNazaretha. Yona ayisondi njengoba kade esho uMnguni ukuthi sikhona lapha kodwa mhlamba abantwana bethu baseyingalweni badlujiki abasonti. Nalensizwa ke yayingasonti kodwa abazali besonta. Ngelinye ilanga yathi lele isazi kanjalo ukuthi nezitha inabantu abayifuna ngesibhamu. Umilele ngalolusuku phakathi kwamabili mase kuthulekile nje isizwe izige egcekeni. Yayisitshela ngenhliziyo ukuthi labo bantu abangifuna sebefikile. Yathi sayicabanga kanjalo ibheke phezulu ukuthi izokwenzeka kanjani izophuma kanjani lapha endlini ngoba naba labantu sebeyikakela indlu. Ithi yabona
ngibona indlu phezulu ivuleka kwaku-round uvuleka lapha phezulu ekuhlangana khona insika wase kwehla lensizwa yasezulwini enhle enehwanqelihle ifake isigqoko ifake umjivo omhlophe yehla ngensika yathi qithithi phansi wathi mayibheka isimthinta kancane lensizwa yasezulwini yathi mntanami izitha zakho seyifikile zizoqeda ngawe namhlanje vuka lapha embhedeni hamba uyokulela khona ngoba zazazi ukuthi ulala ngakuphi suka lapha uhambe lapha kuleli side engapha lendlu zase zokukhahlelile umnyango weinsizwa esevukile kodwa eseya lapha ekhonjwa khona inyanga yezulu zawushaya zawugugisa umbhede bathi bevuka abazali bememeza uShembe kanti usefike uqala umabona kude usebonile ukuthi namhlanje kuzoqedwa ngaye bathi mabekhala betha umntanethu ufile kuphelile ngaye umbhede udlavu kunje wasukuma kulelo khona engenamsho umyucu ngale nkosi esihlangene ngayo namhlanje Thabani oh Thabani Senkulu isikhumbuzo senyanga yezulu ngivukelwa ile ngoma ngoba kwelakithi lapha esiphuma khona kulomashi yafika yahlabelela leculo yathi Thabani ufikile uMnazaretha yayisiqamba umuzwayo lo siphuma kuwo muhle kakhulu owehlula ngisho simangalisweni ngobuhle bawo eThabani umfundisi uBhehla wahle uMahloba yaqamba lo yamubuza yathi kuseThabani lapha ngoba le nkosi esihlangene ngayo inkosi yasikhumbula thina maMpondo inkosi yawela umthamvuna ufungiwe kwathiwa uShembe ngeke eze la
kodwa yona inkosi inyanga yezulu yawuwela uMthamvuna yabheka emampondweni yadlula emampondweni yayoshona eThabani yadlula eThabani yayoma ngeBhayi lwafika unyazi lwadlula eBhayi lawoma ngeCape Town lapho kugcina khona izwe la South Africa sithandiwe singamampondo angeke ngikushiye lokho Kumike uma Nazaretha sesinyukula untana sixabana sizondana singabhekani sihlebana ungazi ukuthi kwenze njani kodwa nangu Shembe uthi jabulani nithokoze zizwe nonke so jabulani ngoba kufanele sidle ifa lasezulwini yini saxabana sibangani ngoba ngihleli la ngihleli khona ngihleli phezu kwakho Igqokujaze ngigqokile wami ngazalwa ngapho Shembe akona asubani namuntu manje yini isibangani inkosi uthi ngayisho le nto uze ngomzimba wakho nje la ufunani komunye ngoba ilona lo uzocenta indlela yakhe ayohamba ngayo ngomhlakuthela manje senzani masenze nje yini ngithi mase ngithole umbhobho bese kube isagila lo mbhobho uthi ngishaya abanye abantu uma khona la engahambi khona kahle yini ngasondeli kimi ngoba ngikhona nje uthi ayi la onyathela khona unyatheli kahle awuhambe kanjena yini wami umhleba njengoba ngikhona la niyazi ngingizeleni la uyamazo ze ola uthi uzofunani la yini unganaki indaba zakho Zwile solo Zwile solo Nkosi siyacela baba usiphuthando sithandane Shembe oyingcwele ngoba leli lizwi alikhethi noma munye libiza bonke abantu ngiyakhumbula inkosi ithi Nazaretha asiphathe kahle abantu kakhulukazi abafikayo asibahlangabeze yasho njalo inyanga yezulu yathi siyiphonsile okwethu ukuthi sibahlangabeze ngoba
uthi uShembe umuntu awazi ukuthi ungamshuma mina nje ngamshumaza nemthini umuntu enenhliziyo eqine kangaka. uShembe yayikhulumela yena nabantu emhlabeni wonke thina wethu ukuthi sibahlangabeze. Kodwa uma befika sikwebhala silwa bazokwenza njani, bazobonelani kithi? Siwumzekelo njani thina amaNazaretha ngoba sithandana? Sizonanelani yini endala sizondane? Sihleli nenkosi uNkulunkulu osithanda kangaka unyazi lwezulu. uShembe usibonisa izinto obungazi ufe nje ungeke uzazi uzuyibone futhi. Njengoba ngikhuluma ngeCape Town nje mnganga oyofikela ubani lapho ekugcineni kwezo wazibani khona le. Kodwa ngoShembe phambi kwethu unyazi lwezulu yazi. Ngisho nangaphandle kwamanye amazwe siyazi. Ngangofikela ubani eSwatini, ngangofikela ubani le eMozambique. Kodwa uShembe wasithatha sibeka khona ngoba unothando. Asithandaneni, siyacela Nkosi usiphe uthando uShembe engcweleni lwezulu. Usenze inhliziyo zethu ivume zibe ngamakholwa. Baba oyingcwele ngiyabonga Nkosi, Nkosi busini usuku. Ngithi ngibingelele ngikhetha unyazi lwezulu. Nkosi sikelelo Baba sezulu nomhlaba. Inkosi yandlule emvoti entabeni zasemlwandle. Ngithi angikhuleke esihlalweni sasezulwini. Ngithi ngibingelele njengoba sengifikile phakathi komuzi oyingcwele. MaNazaretha, sihlangene ngomsebenzi omkhulu la wenyanga yezulu. MaNazaretha, lo msebenzi sihlangene ngawo inyanga yezulu. Inyanga yezulu mangezwa yasuka ePhame, isuka kanzima ePhame, bayazi abadala. Yasuka ePhame isuka kanzima, isuka nezitsha bengayiphethe kahle kodwa yasivusela nanku lo muzi. Njengoba sisonke la MaNazaretha sisemsebenzini wenyanga yezulu. Sikwinyanga yezulu MaNazaretha njengoba sila. Ngizobeka nje. Nanti nethempeli. Ithempeli lesingalo namhlanje. Elenyanga yezulu. Yasuka ePhame inyanga yezulu isuka nezitsha nomphango lwesivumelwano yahamba nawo eza nawo la ebuhleni.
ayikho into esingenayo la ebuhleni ngenxa yenyanga yezulu. Ayikho into engekho la ebuhleni ngenxa yenyanga yezulu. Singawoni lo msebenzi wenyanga yezulu maNazaretha. Yonke into iphelele la ebuhleni. Niyazizwa izulu. Ngicela ukusho lokho kube sobala. Kuphelele noma nginazo izono zami ungayibheki kodwa Nkosi yamakhosi. Emhlabeni wonke akekho uNkulunkulu ominyezwayo. Uyakuphela inyazi lwezulu. Noma ngabe uyathanda noma ngabe uthanda kodwa uNkulunkulu esinaye akekho ngikaze ngimbone. Ngisejudeni angikaze ngimbone uNkulunkulu esinayo. Unyazi lwezulu. Ungazakhela kwakho uNkulunkulu emhlabeni. Ungazakhela kwakho uNkulunkulu kodwa nyazi lwezulu. uNkulunkulu umhlaba wonke. Kufanele ngasiyavuma. Noma ngabe sengifunde kangakanani, noma ngabe amajazi awu7, noma ngabe 11 amajazi, kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu esinaye la unyazi lwezulu. Umhlaba wonke unyazi uphuma esitenga njengamanje. Ungathi ufunani. Siyacela Nkosi yamakhosi uzosikhumbule thina amakhosi, nami uzongikhumbule ngicela impilo Nkosi yamakhosi. Unganisele insuku zokuphila. Siyacela usikhumbule thina amakhosi izwe siliphathe kahle. Thina kodwa bezitha. Noma siliphethe Nkosi yamakhosi sinabantu Nkosi yamakhosi siyacela ukuthi usikhumbule izwe libuyele kuthina ngokusemthethweni. Siyacela Nkosi yamakhosi ukuthi usikhumbule izwe libuyele emakhosini. Siyacela Nkosi yamakhosi ukuthi usikhumbule, ngiyabonga. Inketho Inkosi enkulu unyazi lwezulu uNkulunkulu. Angazi benginesifiso sathi uNkulunkulu engangipha sona sokukhuluma nje indaba ezimbili. Umthetho wazo zinde kancane. Eyokuqala ile ngingazi ukuthi inyoka uyimuntu. Ngayibona kuba inyanga yezulu la kwenzeka khona izimanga enyakeni owodwa nje. Sasuke Linda yayisuka lethi sathi sisendleleni sizawela iMbekamusa 1988 kwaqhamuka inkomo kuthiwa abafana bebabili. Kwase kuphuma inkunzi yezimbongolo kulezi inkomo igijima ifika ime emgwaqweni yakhala. Inyanga yezulu ke yayishayela yona imoto ibuye ibrike yona. Mina ke ngangifunda istaff ngoba ngangihamba emva kwayo. Yayithi imoto iqede kuma ngibe sengiguqile ewindini ngilalela ukuthi kuthiwani. Imoto ithi ayigijime izokhipha umjivi urole uthi iwulole emoyeni mazimi vese phambi singalo njithi zibe kanye kazi ngqe. Wathi mayifika kule mbongolo wakhipha umjivi wawumisa zami imoto ngase ngiguqile ewindini. Wasethi biza labafana. Ngase ngiyababiza abafana bobabili. Iphutha lenzeka lapha ngibuzanga ukuthi ngiyaphi indoda nabafana ngabaphi. Wafika wathi nje kwafana uphi yihlo. Wathi lapha ekhaya wathi shiyani inkomo gijimani imbizi. Nimthetho bizoshebe. Bagijima kakhulu abafana, inkomo zabalandela ngemuva. Imbongolo ayikazi ihambe yahamba nje phezulu komgwaqo.
yafika le ndoda nabafana yafika yaguqa ewindini wayesebuza uthathwe indaba wathi ngeyakho le mpongolo yathi indoda yebo baba wathi ayibona nje ubimela icela ukuthi lishone ilanga namhlanje ungasekho emhlabeni abafazi bakho ke bezwe lokhu oyizwisa yona icela ukuthi lishone ilanga namhlanje wena ubungasekho emhlabeni ukuze abafazi bakho bezwe lento oyizwisa yona hawu baba ayingayilina zalethe indoda wathi ithi wena ifuye neyinkomo wena nabafazi bakho yona inamfazi hlala neyinkomo engazazi ukuthi izokwenzani ngazo uyabona makufuneka lishone ukhona mawucela ukuphila phuthuma njengamanje uyise lapho kuneyinkomo zikhona zeyimpongolo noma uyilandele iy'nkomo zeyimpongolo uyilethe ningaboyifuyi iy'lwane wabe sefaka konke ningaboyifuyi iy'lwane ezingenayo inkunzi yazo ungayifuyi imbuzi zingenampongo ungayifuyi izimvu zingenanqama ungafuyi lutho nje okudinga uhambe ngakubili wena ukufike kube kodwa usizwe ubuhlungu icela lokho ke uNkulunkulu lembongolo yakho kodwa uma uzoyiphuthumisa manje ise kubafazi cha uzophila uma ungayise kubafazi loshona ungasekho ngempela angilandelanga ke ngoba ngangababuza manje bafana safika lapha kwaNtundulu ephumuleni leya ndawo leya sayinikwa ubaba wayinikwa ngo-88 leya ndawo yasephumuleni kwakunesikole esikhulu ngangazi ukuthi nami ngiyahamba ngifike ngihlale ngimuke lokudliwayo nami mina yayithi mayifika imoto imalapha imakhona okwami ukuphuthuma isihlalo ngisithathe ngisibeke la kufanele ubaba ahlale khona bese ngisetha abantu ase ngiyabasetha abantu ngithe ngibasethe yayisithi hayi asukume mfana singene phakathi kwabo sangena phakathi kwabo mina ngiphethe ibhasikili ngiphethe imbheke ofaka umnikelo embhekeni wagcwala ngagijima ngawuthela etafuleni ngabuya ngamthole seyophethe ngakhangeza uhambe esikoteni sikhulu esisikole lapha yakude kuhlezi umfelokazi uzilile zazi imnyama ingubo kodwa seziyibomvana kukhomba ukuthi uyahlupheka kakhulu seziyibomvana ngithe mangibuye kwesithathu kuyothulula imali etafuleni ngamthola ebambelele okhalweni ebeke iminwe endlebeni engazange anikelise ngabuye nembe ngokuba kumile osethi mfana uyamuzwa lo muntu okhalayo wayethanda kakhulu ukuthi ngisiphushe uthi baba ngizomuzwa kanjani ngisiphusha nje uthi sukani la ususa abantu sukani bayasuka abantu uthi mvula la kunomuntu okhala la hayi ngivule ngimakhambe mama ngithi ngithele kwenyokeni enkulu uthi baba nami lo muntu ngisho ngigelekeqeke asondela athi hallo sebekubulele vuka yanyakazi nyoka vuka yanyakazi nyoka yavuka mfana thatha lo muntu umhambise lapha ethendeni lami fika umfaka khona kwakumisa ithende lapho kaba fika umfaka khona kuseyabuya ngashaya ngapha eceleni kwayo ngembheke ngikwazi ukuyithatha ngashaya ngembheke ngathi uthi ubaba hamba lapha ethendeni lakhe yabathiya ngapha ngayinqanda wama lapha esikhundleni nje yaze yawungena ethendeni mayingena ethendeni ngabuya ngathi baba usengenile wavele wasuka washiya abantu waqonda kulowo wayamfelokazi ukuzondwa yoko ukuzondwa lokhu ngazondwa kudala ngabayo namhlanje yathi ukuthi inyanga ezintathu bazophela bonke bayaphela nkosi yami uqale kabasha ngabona ukuthi njengoba beye laphaya umuntu ozokhishwa esontweni yimi kothi usuke yimi lapho ngamemeza kakhulu ngathi hey nangu baba
uphethe amaprint aphendula zangibheka zathi hayi miyeke mayihambela yena miyeke mase ngiya nami nempembe ngayithatha impembe ngayibuza esifubeni wafika wathi guqa waguqa lo mama phaphathekile ingubo zakhe zazimnyama kodwa sezibomvanyana wathi beka la lo usizi lwakho walubeka akusona ukuthi wayithini kodwa walubeka usizi wayesethi gijima landa amafutha asukuma lo mama walanda amafutha wabuya nawo amphicemile khona lapho wayesefaka umunwe lapha ebafutheni wafaka umunwe nje isikhashanyana impela uthe esuka wathi sengithathile lo usizi lwakho hamba ekhaya ufike ugeze wena nezingane zakho zonke bese ngikhotha lamafutha ngigcobe lamafutha namhlanje kuphelile ukuhlupheka wasuka lapho waqonda etafuleni wafike wathi mbo ngekhanda phansi esehlezi etafuleni wathatha isikhathi thanda thema ibusa ikhanda lapho waphosa umnikelo-ke emnikelweni omunye wathi batshele mfana bakhulume base beyakhuluma abantu safike ephameni ebusuku safika kuvalwe ngamadilamu nangazo zonke izinto uvaliwe umgwaqo sehla sasusa lezi zinto kwase kuqhamuka othi ngizwile umshumayeli la esho ngesabatha kwaqhamuka othi baba bakulinde entanda baphethe ibhamu baningi wathi siphusha shayela imoto yentanda siyobonela ukuthi abalinde ushebe entanda usho emnyama inkosi yami usho kumnyama sekuhlwile opast 7 yayi imoto yayentanda yadlula lapho lo yayentanda wafika entanda wayehla wathi nangu shebe usefikile ndothanda imbonanga yini uye lo shebe ubaba nangisukela abantu akwangaqhamuka umuntu wathi kanti baphi abantu kuthiwe balinde mina la wakhona emotweni wabuya weza la ekhini wafika la ekhini ngokuthi past 8 ngabona ngalelo langa ukuthi le yanyoka yindoda yalo mfazi lena iVosephine ibithi izobika usizi lwayo nayo uyaba khona isikhathi ngaba ngikho mina emkhabeni ngafika la ekhaya inyanga ezisihamba ngalokho ebehamba ngakho ingasakhulumi ngafika ngeza ngafika ngabopha imbuzi la ngathi ngizothini ngaleyo mbuzi ngayibopha la phansi yasukuma phezulu lapha yahamba yazolunguza yavela yaqhweba athi akuyisa wathi umfundisi wayenonya ebhasobhile lapho wathi uyaphi ngathi bukela nami baba uyangibiza ukubizelana abanye ngababizi nje ukubizelana usho njalo omnye umfundisi izolo wathi kathi ngonjani lo kuthiwa kabuye abantu beqoshwe nabanye nje unjani makuthiwa kabuye sizokuthiwa kabuye kuthiwa kabuye ngoba enjani ke yena mhlawumbe kungaphezulu ka-20 ngcoshwana ekhaya kodwa akukho lapho lake lathethwa khona icala kwathiwa lingehlulile ekhaya hayi ngcoshwa ngiliwine ngamale ngisongcosha uthi hayi mani ngamkhiphi mkhiphe kusho abaphumileyo bathi abaphumileyo mkhipheni khona nathi sizobuya ngoba thina ngeke sibuye maye ngaphumanga yena ngenyuka ngaya lapha phezulu wafica inyanga ezihlezi nogogo Masibiya ayikhulumi yakhomba ngezandla athi angikhiphe uVoselini awukhiphe senamthathu loya wayevalo zensimbi zikathayela yafaka iminwe yomthathu omunye umuntu wangena unyuveseni omunye wangena unyuveseni omunye wangena unyuveseni yasishonisa phansi yasiyibamba isithulile tu wafika umuntu hey donsa man uthi ngiyona baba kakakiphi yambuka ngeso elinzima kabi usakhumbula ugogo yakwazi lapha phezulu kanti isindisa umphefumulo wami angisekho emhlabeni angisekho uma bona ukuthi uyabona ubone ngakwazi ukukhuluma kodwa uyabona ukuthi
lo mfana usefile angemnqandi hayi yaphinde yayelula imini yawaphusha ngobhonya lingathaya le kodwa yangawakhipha yaphinde yawadonsa anamathela kuyo yaphinde yawelula yathula into isikhathi eside kabi iwa-ayina lamafutha kanti ayifaka umlilo kuseyo mafutha bavuka ekuseni ngaphuthuma etekisini ngahlangana nomfana okuthiwa uJabulani owayelekhuza la esebenza lo obuka amawebe futhi kamawebe kudala ngahlangana naye wathi hey naku 20 rand lo 20 rand uzokusiza thatha lo 20 rand uzokusiza ngiyokuthatha lo 20 rand ngiphethe iradio nethoshi esikhwameni ngaphuthuma ngayogibela amateksi eThekwini ayegoli egoli ngilanda imali yeblue card ayingahamba kahle mangifika lapha kwaMrena lapho kwakungena khona ngaphansi ungene na spread mayibisa iteksi ney'nkomo zami ngabona kuqhamukiswe esi-4 lapha shesha kakhulu ngathi lawu kusho ukuthi ayigitshelo namhlanje kusukile lokho kwakuyilesi sikhathi sezimpi ngempela kusukile lokho ngithema ngiyoshuma ocingweni zashuma kuqala ngithe ngibhekise ikhanda phansi ngemukela iy'khwama zaba ngale ngithe kuqala ngivuka ocingweni ngithi sengingaphakathi ngase ngikhonjezwe ibhame eziwu-4 ngabe ngasaphethelisa ngabe sengiqhutshwa nje kuphela iy'khwama iphethwe yibo nokonke kuphethwe yibo sahamba sangena ehlathini phezulu sekwakho imisi manje kuseyilona ihlathi sekunemizi emihle umsebenzi enyanga izolo mase ngena ehlathini bahlala phansi bathi nala ngathi hayi angikwenzike lokho vula isikhwama basivula isikhwama esikhwameni kunelanga linesithombe somntwana waphinda angena esikhwameni kunomjivo wami obuvangelo kunemqhele base begiba zempahla bezenika lapha phema qhamuka ilanga bathi awu yinja le awunansi le nje inkathe inyanga lena inyanga enkathi khona ukuyobulawa impela inyanga enkathi odiwe le kwaZulu funeka uyobulawa yona inyanga enkatha le ngathula baze nika phansi impahla waqhamuka umqhele baqhuma baphezulu bathi inyoka basethi hayi akusiyona inyoka nilokho kuthwalwa inkatha mayiyobulala abantu inyanga impela le khipha umjivo bobeka lapha obuvangeni basethi lala bathi ayakulala kanti bayakuvaselini bakhipha nje uvaseli ongaphansi uyithathile ingqondo shemba ayikho nje angazi ukuthi ngikuphi mina angicabanga necabanga nje ukuthi ngabe ngikwambanjiwe cha athi ufaka isandla kuphuma umlilo ohlaza uthe cweke kuba sengishaye alala bheke phezulu athi uyangilimaza le njalo yangilimaza sishiyo ngathi inyanga useyabhuquza isandla sisasebenzi sephethe isibhamu ngesinxele manje isandla sokudla sigoqene bathi awusufuye khona emalini weza omunye wathi asifaka isandla waphuma lamlilo oguseni oluhlaza uthe cweke washaya walala phezulu ufo wonke walala wabheka phezulu ukuba ingqondo yayikhona kimi angizoyithathela isibhamu ngibulalela abantu ngesibhamu sabo kodwa umbushwemba wayengithanda ingqondo yahamba njalo bathe beswabantu bethi hey ungagibeli la izansi hambe uyogibela eJimmy Stay uzobulawa la sebehlulekile manje uzobulawa sekusebusuku ngafaka utshani esikhwameni ngithi ngifake impahla zami ingqondo ayikho ngafaka utshani bagcwala esikhwameni ngathi ngifake impahla zisangeni babengena bona ehlathini bengishe khona bathi hambe eJimmy Stay uyazithola eJimmy Stay ngokwenzani baye enkosini yabo lapha bayoyitshela ukuthi naye inyanga enkathi esisilimazile ngapha mina ngoba ingqondo ayikho nami ngifuna ukuyobuyela eJimmy Stay
mangisendleni afike lo muntu lo mphethe athi hey Wesley yehla ungene la uthola itekisi engene sprayed man ngangiqhawe uqhawe lapho ngokushaya imithetho kodwa uqhawe uyakholwa uqhawe lapha ngemithetho kuphela ngoba ushaya imithetho engekho kodwa iqiniso likaQhawe uyakholwa uqhawe uqhawe ngaleso sikhathi inkuzimalanga kaQhawe ngangena endlini ngingababingelela abantu ngithandaze kuqala ngithi ngaqeda ukuthandaza ke bese ngibabingelela abantu mase ngiphuma futhi ngizothandaza bese ngiyaphuma ngiyahamba ngiyaphula endlini la ngiqashe khona lapha eMshweshwe ngiyaphula endlini ngiyangena hayi awukho umcabango ukuthi bathe ngibanjiwe ngithandaza ngiyabonga shebe sengihambe kahle asengifikile endlini mangithi bye bye ibuye ingqondo nithi weshebe ngimemeze kakhulu endlini ngisabe nokuphuma eminyango isikhwama sigcwele utshani baphume bonke abantu balaka bezobheka bathi babheka bathi ho ntombela wala ishutshana esikhwameni hayi nganakile ngiyakhala phela ngimemeze ushebe la ingqondo ibuyile manje ukuthi ngisinde kanjani lapha ngisindiswa inyanga yezulu ngathi mangithi ngibonga ngishumayela ngalodo ngibonga ukuthi usiyabungezela lokho ungaboyisona into eyenziwe la ekhaya ungaboyisola mayinto nje umuntu ethi yenziwe ushebe yemukele njengoba injalo maboyisola noma kanjani entabla lapha yikho izokwenzeka kuwe wathi ungema ayi ntombela semthanda kakhulu ushebe wakhe semqambelana manga engabona njalo ukhalidanga wasezongena endlini engabonanga oluthinta unangani wayehlala emateksini wathi yaphuma nje spread view wahlangana nababulali bamthatha ihamba nomfana kaMchunu bamsenda ebhokisi le lapho bulako nabantu wafika wathi ugane utata wabokadokotela uSkidi bamfonela uSkidi ningambulali ningababulali labo bantu ngingakafiki wayixolisa uChunu wabeza nabantu wathi kulapha kwabo bafa basala bona bobabili mabephuma fika uSkidi bephuma ntambama ngo4 hayi uhambisa lo nelindele kuba yogeze hostel yenthatha imoto ubukuwele emzini kababa wakhe eSpreadview ayikho ingqondo akacabanga ukuthi kade banjwe yonke imini le kwenzeka le nto athi ngayenzekanga ngibathi ngithanda ushebe kakhulu esiyenzeka kuye ke manje yena wathi mayengena nje ekhaya yabuya ingqondo waphuma imoto ihamba bokongeke udonga yayiyohamba iyoshona waphuma imoto ihamba wagijima wazongena ngaphansi kombhede wakhe olemuva ekamelweni elokho nje weshebe ngekho umuntu omshayayo inyanga yezulu kuningi engingakubala kwenyanga yezulu kuningi kakhulu kabi uyakhumbula ukuthi ngo-85 inyanga yezulu yake yasebenza kwaze kwasa ekuseni ngaze ngafisa lapha eholweni ngafisa ukuthi ikhulu kayiqhamuke phela zizongelekelela ngoba mangithi baba hambolala athi ngonile kubaba nasenkosini ngithe umuzi wami lo manje ngiyahlawula ngeke ngikwazi ukuyolala uma besekhona phambi kwami kwamenza iziqoqo sikaThola ukuhamba bayakuthwala uphu inyanga yezulu isebenza lapha eholweni nami ngiqala ngibheketha babuya esiqoqweni bangena bagcwala endlini ngathi na hawu nina niphokuthonga noma bangazalala lokho ebheke ngamayizolo akekho umuntu ozongisiza hayi ngahlubuka ngayisiza ngakhona ukuthi ngihlubuka ngahlubuka ngasukuma ngamshiya la ngamemnyango ngathi nikelani iphuphu phuma banikela baphuma baphela uthi ngathi baba sebephelile manje akusekho umuntu phambi kwakho wathi ngithatha ungisendlini ngathatha ilambu ngazomnika uMaduma noBhekeni ngane kwamthatha ababelindele ukumnikeza amanzi ngathutha konke ngakubuyisa inyanga seyihluphekile angazi ukuthi yini eyenza uNkulunkulu ahlupheke kangaka ahlushwe yithi afika senzele into ezinhle thina simbonge ngeinto ezimbi zodwa
khipheke inyanga yezulu kakhulu ilakhile leli ibandla sechithile ngocelemba nangeyimbazo yonke inhlobo yeyibhamu yalakha ubusuku nasemini enza umasi ushembe uye lo ongamasi ushembe uye lo kodwa lento ijwayelekile ukuthi makhona into embi ushembe athi nangu ushembe ungamzwethi nje ushembe yilo khona ke safika lapha eNhlangakazi ewukeni safika nomuntu kanti umuntu uthunyiwe ukuthi azodubula ihuka kithi uyagula samlayisha ebhasini sami uthe masiqhamuka lapha eMatobela eMoli Nhlangakazi washaya uvalo wayakheliyane webhasi wakhipha wavula ibhulufukesi yakhe kanti isibhamu sibeke ngaphezulu wafaka phansi ebona intaba nje angamboni ushembe senyuka naye sithi uyagula safika naye phezulu aselethi ihuka uzofika uthini egoli uzothi ambona ngishembe ususishiyelani manje isibhamu ebhasini ho nambaba ususishiyelani isibhamu ebhasini uyena ushembe angifuni ufike egoli ambona uyena ushembe lo othe wena uzomdubula ovuma ukuthi uzomdubula uyena isibhamu sonile manje wasishiya labo shembe ababili hayi laba ababili bangcono banesihawu laba othi nonyazi lwezulu angakabeswa bephoqa umuntu bamthanda umuntu abamphoni baba bangitshotshele ikhumbi yami ngicela ibuye ukuthi imani wawuyintshontshile uyazi ukuthi wawuyintshontshile hamba uyontshontshela enye umsebenzi wenu ukutshontsha athi mina shembe ngesola umgodi womngena utshela umdodo futhi lo muntu amtshelayo mshumayeli uthi wawuyintshontshile hamba uyontshontshela oseyamakhosi nyazi lwezulu asazi baba ukuthi singalenza njani uthando sithanda ngalo ayo lapho uthanda lungabazeki siyacela ngosihlothe ngenkani kithi singabulawa sibulawa lama position kuthiwa ngabe ngiyayithola nje leya position uvimbelo ususeni bafana hayi siyabonga shembo ngcwele khula nkosi yamakhosi into zakho ishore phansi zonke noma ngabe sezingakanani Nkosi Thixo umusa wasebuhleni bamaNazaretha ndiyabonga shembo ingcwele ngiyacela amaNazaretha kuthiwa sihlangane ngenyanga yezulu kodwa ngithintekile eguqa undaba ezethu ubhala ngicela uqala onyazini oluphambi kwethu ndike ndahlanya etafela ngoba ndabona njengohlanya baze babuza abanye abantu ukuthi uBheri uthi akakwenzanga ushembe memthatha bengekho abantu ngicela ukuphendula lawe bebuza wayefuna abantu bakho ushembe ngiyabonga
liyanyazi lezulu ukusesula inyembezi. Bantwana benkosi, kwakungoJuly 1985 mhla ngifika kulo mzi. Into eyayingihluphile, ndandikhulelwa unkosikazi. Ndikhulelwa umntwana wami oyintombazana kwamazibulo enethongo legazi, ena 6 years. Sengihambe yonke indawo nezipecialist zodokotela zehlulekile, nabathandaza behlulekile, nenyangi zehlulekile. Ngiyayikhumbula enye endake ndafika kwinyangi lapha endangena e-dining room endlini eyiflat. Yaseyikhuluma noma ithetha nento esekamelweni njengoba se-dining room. Ndanethemba elithi umntwana wami uzophila namhlanje. Yaseyithi beka phansi imali ethile ngoba sekuphelile, ngayibeka phansi imali. Ngahamba ndafika ekhaya, kwathi ukufa komntwana wami andiyindawo ngikhona, ngabe sengiyishiyile imali. Mna nganjethe isaka likaSamente ubusuku nemini ngendalo kaNkulunkulu umdali wezulu lomhlaba edala umuntu. Wadala ukuthi nokukhathele kangakanani umsebenzi kangakanani mako walala uvuka ufresh. Kodwa mina kwakungenjalo. Bothi bevuka abantu befresh ngikhathele into. Kwakuleli themba laliselincane ngekabi lingaka. Inyanga nje elapha yami. Itafula lelifushana. Ndangena lapha, sangena sahlala ngaphakathi. Ngava abantu bekhuza ingcwele bekuqa. Wathi hala mina uyingcwele. Ngabona umuntu ozayo ebambelele kanje egobini. Ngathi elele khehleli nje. Khona kodwa into eyami engalunga, umuntu esemdala kangaka uzondenzelani. Yangena inkonzo, yaphuma inkonzo, kodwa mabeze abazokuzibika. Ndafika, bazibika babe phambi kwami. Ndafika kuye uShembe Nyangazulu bangaphuma. Khuluma uthini? La ngaphumizwe wadlulela kwabanye. Wasebuya futhi uthini? Nami sengivile bathi abantu bathi baba ngiyagulelwa. Nami ngiyagula. Uthi kungalozinde ugulelwa ubani? Lithi mina ngigulelwa unkosikazi, ngigulelwa umntwana wami oyintombazana. Akabuzanga babanani. Izwi lakhe lokuqala nje ephendula wathi bayeka abo ngoba senivela khona sebephilile. Ayilapho kwaba kubi kakhulu manazathi akhona. Uthi mani bayeka abo vele sebephilile, uyandazi banisukaphi. Mbuze ndazibuza wona lo. Sebephilile ngoba kanibuzanga ukuthi usukaphi. Bayeka abo sebephilile, ngisuka khona. Wena kulay baba ngiyasindwa. Usuku nemini chathe ingxoxisa mina wathi Nkosi kubusisa. Ngathi manazathi ngiphuma phaya bese ngekho lento.
usuka inkosikazi yakwaMajola eBizana, ngoba abantu baseBizana abanye babenenhlanhla uba iBizana isondele eThekwini. Lapha e-Eastern Cape ngakuthi sasiqala ukubona uba kanti ukhona uThixo ohamba ngenyawo emhlabeni, silinda uJesu kuthiwa uyozeza ngamafa, kodwa into exakayo funa siqale sife sonke. Uyofika sesinjani siphi? Sasiqala ukubona ngenyanga yezulu ukuthi kanti ukhona uThixo emhlabeni ohamba ngenyawo nabantu edla ukudla okudliwa abantu. Futhi kwabafundi leyo uyazi uShemba ka-consult, awuthi nxa uya kuShembe athi awunilinde apha ngisayobuza kuNkulunkulu ukuthi uzokuphana le nto. Ukuphendula same time. Umprofethi lowo. Le nkosikazi yakwaMajola isuka eMthatha icelwa abantwana ababili abangamantombazana, bangamawele, bazalwa ngunina kodwa ngendlela angabafuni ngayo. Akabafuni ngisho ukubabona uba kwenzeni asazi. Aseva lamawele ukuthi ukhona umuntu ekuthiwa nguShembe nokuThixo kuthiwa nguShembe. Anika lo nkosikazi imali ukuthi asuke eMthatha eze aye eThekwini. Angithi nithi kude wona engafuni uShembe ayekhona, nani ningafuni ukuya, abasala abangafuni ukuya. Uyayo uShembe futhi usezawuya ngoba ufuna abantu bakhe. Le nkosikazi yangena ebhasini, yafika ibhasi yayilahla eThekwini, yathatha ibhasi yayibeka ePhakameni eZansi, yehlika. EyaKwaMajola le nkosikazi ndiyayazi. Umyeni wakhe wayeliphoyisa ese-special branch. Into engiyithanda amaNazaretha indaba kaShembe, njengoba kubhaliwe lapha kwathiwa siyawuthetha esikwaziyo sifakaze ngeso, injalo indaba kaShembe. Ngoba Israel ngeke siye, asikayi futhi akubonakala basingayo, naseJordan ngeke siye khona. So yemzinyathi sibhabhatizwe khona, naseMbhasha eMthatha babe beyiye. Ngehlika le nkosikazi ePhakameni eZansi ihlangana nomkhokheli. Awu mntanami usukaphi? Uthi yena ndisuka eTranskai eMthatha. Yini indaba? Uthi nithunywa ngabantu, amantombazana ave ehluphekile, akhala ubusuku nemini ngendlela nina angawafuni ngayo. Ndifuna uShembe. Uthi ke lo mkhokheli, awu mntanami wazi uhamba kabuhlungu, uShembe akakho ebuhleni oseswazi. Awu mama akekho useswazi, uthi seswazi. Uthi ke lo nkosikazi anivele nithatha imoto eziphinde eThekwini. Uthi umkhokheli hayi mntanami ungenzi kanjalo ngoba umthandazo kaNayini akwangeni, thatha nayo itaxi iyakulahla ebuhleni. Wafika lo nkosikazi wakwaMajola ebuhleni, wafika wangena emthandazweni, yaphuma inkonzo. Iphuma inkonzo, uthatha isikhwama sakhe uthi uyahamba, waphuma uphoyisa ngaphakathi. Lathi uphi unkosikazi osuke eTranskai eMthatha, uyambiza uShembe. Lapha endlini kaBabenyanga izulu eyifethe, yakhishima le nkosikazi yeza, yangena la ingenisa iphoyisa, yafika ubabe bamelele kanje ensikeni odongeni, ufaka amapijama, hayi iMercedes yakhe egreen phambi kwendlu. Awu maNazaretha, yazi lezi usiswele umlomo, asazi inkosi singabonga ngani. Ngoba nabahambile babehlakaniphile babengazi. Kwakuba khona kwethu apho, akukona ukuhlakanipha kwethu. Kodwa mhlawumbe ngoba ngento umuntu omfushane engqondo yakhe ivamise benjalo, ngenzeka ukufishane bengqondo yami. Ngiyacinga nje ukuthi hawo, ngoba bakhona abantu abasuka kulobo kumnandi bungaka behlakaniphile. Abanye babo bebefunga bethi phela sizalule kule nisofela khona, abafelanga khona.
angathi umthandazo wethu ngathi Shemba sincede sifele kule nto. Iyafika le nkosikazi iyafika iyaguqa. Uthi uShemba inyanga yezulu ungalozinde. Uthi mntanami ngibuyele wena wedwa eSwazini. Uthatha isandla sayo uthi beka isandla phezu kwebhoneti wasibeka yafika ibhoneti ishisa. Okhomba ukuthi le moto iyafika. Awu maNazaretha. Wabika usiza ahambe ngalo nkosikazi saphuma isibusiso akaphinda angabonwe umuntu uShemba ngoba vela akekho uphi useSwazini lo muntu engithetha ngayo ukhona lo muntu engithetha ngayo eNazaretha yalunga ingxaki yala zininzi indaba kodwa oza kuthi bafuna umbhobho esam njengawe ungashona la uyakhumbula ngenye imini ngoba iNazaretha into ehlala izona mhlawumbe kungcono eKZN hayi futhi kungcono hayi nokuthi mhlawumbe ukhulu kakhulu ngapha uzonelwa nje ukuthi uya esontweni wena ngeSabatha kanti usuku lokukhonza isonto uzonelwa nje leyo nto. Ngiyakhumbula sengisuspendiwe emsebenzini nginikwe incwadi ngathi yathi inhliziyo bayihamba uye kummeli yathi nyawo ngoba unommeli ongaphezulu kwabameli thatha le ncwadi uyihambisa kuShemba imisebenzi yenyanga yezulu. Ngafika inkosi eseGibisila angithi ngihamba ubusuku bonke ngebhasi ngafika eGibisila hayi ngabuka ubuthongo ngalala uma ndithi ndiyavuka hawu nangu ubaba uyanikelisa angithi lapha ekhaya kuthiwa kugijima thagijima ngelo lala ngoba nangibona ukuthi abantu abaphambi kwakhe sebebabili ndiyofika sehambile wangena endlini agijima naye mandifika ithi inyanga yezulu ithi madoda uyalala lo awunibona kanjani ngilele edokotweni uthini ngase khupha le ncwadi yini yona lo ibetha ngisale yawa phansi yini yona le baba sebengixoshele sekubaqosheleke ngithi baba ngisebenze imoto yasemsebenzini kodwa awukho umthetho ukuthi baba ngixoshe kufanele bancharge lamakhilomitha engiwasebenzileyo. Ithi inyanga yezulu ithi hawu hamba baza kubuyisela emsebenzini kanjalo nje ayisoka incwadi ayifake phakathini ngaphinde ekhaya baba ngomsombuluko kwaba ngolesibini kwaba ngolesithathu yathi ngolesithathu ake ndiye kwidepartment kwa-public works babuhlabisa uyalazi wena laqala lokude usebenzile wona. Uma ndifika e-ofisini kaminister wasukuma kwamanganyawo wathi babheke bukaduphi kudala sekufuna ngene emsebenzini wasebuza kuma uyongena emsebenzini wafika inkani yafika lento kwakhona enyuka kumndathi na hayi ngizobona ukuthi ngizongena nini kungolesithathu ngaphinde endlini afika nkosikazi impahla zami ayilungi uyaphi ngithi ngiyakushaya ngafika eGibisila ngeSabatha ngafike yangena inkosi lapho ngone yawubonga enkosini baba benilapha wathi inkosi bazongibuyisela emsebenzini sebenibuyisela uthi ke uShemba eNazaretha uzasimbona ukuthi ngoba inkinga indaba kaShemba uma usenza into embuthi akakuboni kodwa uma uhluphekile uyakubona. Uthi ke baba kuyaba ngizobonga Nkosi amakhosi sebenibuyisela emsebenzini uthi sowubuyela emsebenzini wena baba ngikabuyi uthi ayilazelana inkani eXhosa iyabonga baba. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhlini okhuluma ngakho umfundisi okhaya waseGoli
ngikhumbule isivinini ngicela ukukhuluma nje indaba ende ngicela ukukhuluma indaba ende ayibongosi omunye angathi lo mfundisi lona wahlebelelwa ngathi uyafika enkonzweni. Hayi ukudideka engqondweni ngoshembe. Yathi inkosi ilanga emzini wengcwele wasekuphakameni. Ngisewumfanyana nje. Ngikhula nami ngiyibhungu waze ngikhehle nje. Yathi izinto ezinde igcwele usizi. Enye into ungayibona inhle uzofisa ukuba yiyo kanti igcwele usizi. Manje ke nami ingaphakathi lami liyahlupheka. Kodwa okungihluphayo kakhulu ukuthi kanti ushembe ngubani ngempela. Kodwa ngifisa ukuthi ngikusho ukuze la ngihamba khona ngihambe kahle. Mina ngagcotshwa nje ngaba umfundisi waseGoli eGauteng. Wanginika ubaba uNkulunkulu inyanga yezulu ukuthi ngenze umsebenzi wakhe kahle. Ngahlanganisa iGauteng neMpumalanga neNorth West. Lo msebenzi engawenzayo ulindile ukuthi uNkulunkulu angiholele ngoba ngasebenza ibongosi. Manje ke angiqonda ukukhuluma ngalokho. Kodwa ngizama ukuthi ngizilungiselele mina ngisaphila. Ukuthi mina ekukhuleni kwami ngangithi mangikhuzwa ukuthi into ethini waboyenza ngabe ngiphinde ngiyenze. Uma unyazi lungikhuza ungayenza ethile ngeke ngiphinde ngiyenze uma ngikhuzwe kwa uNkulunkulu wami. Kodwa ngiqonda ukukhuluma lokho ngikhuluma ukuthi indaba minje ayibonkosi indaba minje
nami. Kodwa ukhuluma ngento eyodwa-ke endabeni yami eyodwa. Uma silapha ekuphakameni kunomfundisi la ebandeni okuthiwa uMgaphi sohamba emhlabeni. Waye eseGoli ekhulela khona. Engagcotshiwe kodwa eseGoli lapho waye esebenza khona. Wagalwa ngamakhosikazi ayisithupha. Kodwa kulabo khosikazi ayisithupha khona yodwa wayeshadakho. Kodwa le ndaba engikhulumayo ngithi inde. Ngenzela khona ukuthi nina niqhube nina ngokwenu kuze ibe yinde. Ayibonge Nkosi. Manje-ke sokusuka amadoda aseGoli, phela ngikhulele eGoli ngafika eGoli ngine-12 years. Sokusuka amadoda eGoli ngamaNazaretha aya kubaba ilanga wayocela uMgaphi ukuthi uMgaphi abe umshumayeli. Obaba uNgubane uNhlanhla owayeganwa uManxumalo udadewabo umntwana walapha ekhaya uNkanyisi. Bani wayefika kubaba wayesethi ngeke ngimgcobe lo mfana lona uShila, ngoba mangamgcoba ngeke akwazi ukwenza umsebenzi wami esegcotshiwe. Ngifuna ukusebenza ngaye engagcotshiwe. Behluleka ukumgcoba uMgaphi lapha emzini wasekuphakameni. Kodwa ngikhuluma ngenyanga yezulu. Phela inyanga yezulu ngiyayazi ngingumfana. Yayihlala lapha edlala indoda. Ukuthi uma ufika ufuna indawo yokwakha uhambe uye kuyo. Bese sukambe isithumele sewafatha nokhomba lo muntu abazokwakha khona. Inyanga yezulu uNkulunkulu wayefihle ukuthi ifuna uba uNkulunkulu. Manje-ke ngifuna ukuthi le ndaba engiyikhulumayo ijulile le ndaba. Ngoba le ndaba ngikhuluma ngalo muzi lo wasebuhleni wakhe inyanga yezulu. Uthi ngeke ngimgcobe ngoba ngifuna ukusebenza ngaye engagcotshiwe. Uma esegcotshiwe ngeke ngikwazi ukusebenza ngaye. Lapha ePhakameni kufika abafundisi bakwaNkonyane. Ufika abafundisi bakwaNkonyane baphethe ama-suitcase bagubhela ingubo zabo namayembe abo. Laba bafundisi babesithupha behola umfundisi uDimba beya kubaba ilanga. Uma befika laba bafundisi engeke ngazi ukuthi babezothini, kodwa ngababona ukuthi bayafika futhi ngababona ukuthi baya enkosini bakhuluma nenkosi. UDimba njengoba sebehamba bephethe amasugisi, ilanga lithi liyathumela lithi hambani babize abafundisi. Abafundisi abakhulu kangaka bahamba ngenyawo banamoto baphethe amasugisi njengabantu. Abantu babize beza labo bafundisi. Bathi uma befika abafundisi lithi ilanga khuluma udaba wayo, hamba uthatha imoto yami esiteshini wakhona usethila basidrive asethila. Lithi ilanga Dimba nansi imoto ngikupha yona.
Abantu abadala bayazi ngikhuluma. Yebo. Naye imoto ngikupha yona. Ungahambi ugibela amateksi njengomuntu. Kanti uNkulunkulu uqonda ukwakha enye into esingayazikho. Yahamba uDimba waya eGoli nemoto le. Kodwa thina singamanaza sathi ubaba ngazapha umuntu ongakholwa. Kanti uShembe ufuna ukugcina indaba yakhe. Ufuna ukuyigcina kuDimba. Ahambe uDimba. Uma esehambile uDimba kuthi uma ubaba ayibonkosi yikho umtenda baminde ayibonkosi kodwa bengiqonde khona ukuthi inyanga yezulu iuNkulunkulu ngoba ngiyakulela engitshinde baphamisa amakhanda ukuthi loshwela inkonzo yesabatha kodwa ngifuna ukukhuluma ekugcineni ngale yokuthi inyanga yezulu sikhona esihlalweni siuNkulunkulu. Khuluma le ndaba yokuthi amantombazana amabili wakwaMaseko kwaboshwa umna wabo ubhuti wabo wagwetshwa intambo kwanqunywa nosuku lokuzomunywa nini. La mantombazana basebeyeza ukuthi ebuhleni ukhona umuntu ogama lakhe inyanga yezulu. Uma ngaya kuye ubhuti wakho uzophuma entanjeni. Afika lamantombazana amabili lapha ebuhleni bafike babika udaba bathi baba uyokunconywa ngedede ethile. Inyanga yezulu hayi msana ukuthi omunye ngedede ethile ngoba ngalowo date leyo ngizoyinqamula intambo mina. Bathi la mantombazana waMaseko athi baba yosize lapho idate isikhona ukuthi uzomunya lo muntu. Wathi hayi bantwabami le ntambo ngizoyinquma mina. Anolinda lolu suku la uzomunywa ngalo ngothi mayizomunywa njengoba ngikhona. Ngothi mangifika emajajini ngishintshe umunywa wakhe kungabisekho umunyo. Nangempela kusuku lwafika lokuthi anqunywe. Uma uzomunywa amaphepha lana wasayila baqeda ukuthi sofanele ukuthi ekseni kusasa kuphumela abantu laba ngoba phela umuntu waye athaphe lapha aye lapha ePitoli lapho wanqoya khona umuntu imshinela afake ikhanda shaya ikhanda edingishone phansi ikhanda liwele ngale. Ngalolu suku lolo wakulungiselwe ngalo ukuthi ekseni laba ababehlele ukuthi bavuka bakumlande ejele esitokisini ayonqunywa. Ngikhuluma ngenyanga yezulu. Uthi inyanga yezulu uNkulunkulu inkosi yamaNazaretha inyanga yezulu. Nangempela babevuka baya esitokisini. Bafika esitokisini othi mase kufile. Wabuyele bakuhle lo muntu usefile lo muntu. Ayibongozi. Inyanga yezulu. Babhaleke ukuthi lo muntu lona uyahamba manje na uyaphika uyemoshana. Zamaphepha akhe uyemoshana. Bamthatha bamfaka ebhokisini. Bamfaka ohlakeni ukuthi uyahamba uyemoshana. Uma befika lapho lemoshana uyi-undertaking
bevula ibhokisi bemkhipha bembheka wavuka uMaseko wayesevukile uMaseko usho ukuthi sevukile uMaseko abuyele enkantolo mayefika lapho ejele uthi akasakwazi uMaseko ukuthi aphinda aboshwe ngoba usekubhala ukuthi ufile usofuna kubhala imali zakho ukuthi uyaphila wavuka uMaseko waphila Nkosi uzini unothando siyabonga ukufaza okuhle siphiwe indaba ezintsha nokufundisa inkosi zibobusisa sizovala inkonzo yesikhumbuzo semkhulunyanga yezulu ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu 195 sicela umfundisi umkani wasezivela sona esihlabelelo inkosi ubusisa Nkosi kusiphuma abangcwele Da